up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Are you still sleepy? Huh? It's already 7:43 in the morning, so you're going to wake up now. No. Why? No. Why? No. Are you not going to school? No. You have to go to school, and Mama will going to work. Okay? No. Can you hug Mama? No. Why? No. No, Daya. No, Daya. Chica, no, Daya. Mama, what's it do? Ouch! Ouch! Chitara, Mom, Aki, are you going to help Mama? Sabi ko sa Mama. I love you. Good morning. Good morning. Ato kisu, ha? I love you so much. Good morning. Good morning, Mama. Good morning, Ma. Good morning. I love you. And Josh, can you help Mama? Mama. Okay, let's put it here. Okay, mo dikit. Hola, Ji. Atloko mo dikito yo, kore. Okay, okay, これ見て。One, Atloko mo shirun da yo, kore. Kata suke suru. Kata suke suru. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akang 10. Mada. Focus lagi daw sa jag ko. Ay. So cozy desu. It's done. Oh, thank you, anak. Thank you very much. Katai desu. Thank you very much. So, let's prepare Aki's baon. So, i-prepare na to guys ang mga gamit na Aki para sa pool. Kay basta summer there sa Japan guys, kay mag-pool sila. Breakfast, eating while studying, while watching TV. Pero wa man na siya nag-watch og TV guys. Nakauna na pero siya busy. Then, sunod na to yan dam guys. Kaya ang mga towel ni Aki yung gamito ni Nijay ni kaon nila. Na ay apron, na ay towel itrapo og basa. Then, placemat. Then, nanin si Jay mga bagbag guys. Na bag for towels, na bag for toothbrush. Para di magsagol-sagol. Then, kani nga ba guys, since gamito ni Jay ni kaon, ipagawas ni Jay ni kaon. So, atong iipon og butang diri ang ijang food, ijang rice, ijang baon. Anyway, modern rice na sila guys. Kay ang kada kids, kay rice ra jud na. Inja ang ilang sudan kay sa school na. Naghatag ramig monthly for sudan. They need to bring toothbrush and cup. Kaya mag-toothbrush na sila sa school. Then, muna mga dalhon ni Aki. Kaya sa school, din cup. Muna ang ilang school cup. Then, para pool, bag. Then, this one. Dapat magsuwat guys. Og nabay sipon, nabay ubo. Pwede ba sila mag-pool? Then, temperature, body temperature. Muna suwatan every morning. 36.8. Uy. Andan. Di na ba? Kabiti kay mag-school na ta. Mag-chikang dayo. Faster na ka-chikang dayo. Mama mo siko to aro para ni. Mo niya mong routine every morning. Basta na klase si Akiyo. Kinahanglan pag-apurahon kada buntag pa. Kaya syempre bata. Malinga pagduwa. Malingag maglangay-langay og kaon. Na naman sila ng bata normal. So kinahanglan gyud na to atimanan atong apurahon. So, magkaon na po ko guys. Nanira gyud akong pamahaw guys. Pan ra. Bread for breakfast. Let's eat. Wing. Lamin ni siya nga donuts.
Nakabiti na ba? Hindi kang daya ako. Teka na sa ito ng medyas. Kay mama mo dyan busy nagkikinay ka na niya. Si Jan na hanggi pa medyas guys. Kay para mutulin pud kog andam sa akong kagalingan ba. Ay, Tina. Otang. Bring your bag. Tingnan na. Siguro, ito ka na. Okay. Sino ko sa jang shoes? Banza, bali. Bali jang shoes. Good morning, guys. So, nata there sa parking. Grabe, inita. Oy, di mo bang ang kainit? Nata sa parking, guys. And we're gonna go now. Kang amin, wa? Lord, please guide us, protect us. Amen. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. So, nanito sa parking lot, guys. Work mode. Work mode. Lakaw na ta, guys. Padugong sa trabahoan. Hi, guys! So, man trabaho, guys. Dohara ka oras po datong trabaho ko ng adlawan. Sa inig magtrabaho, guys. Kay mga grocery ko. Kay gahapon ako naka-grocery. So karon na laman ta mo ato sa groceryhan. Unsa guys, nanata diri guys sa Nishigen, diri ta mag-grocery. Welcome to Nishigen. Huli na ta guys, na may pulis. Nakuyawan ko balik 1/4 kaya nakakita ko pulis. Parking na ta guys, napad yung pulis sa tapat sa sagdanan. Kuyawan mo punta. Da sa trabahoan guys, kuha na ay kanang naa sa newspaper kay kuha na potato. Diyan diri kay peach, orange, talo. Diyan ka na itong grocery. Muna itong pasahero karon. Pulis sa taani guys. Hi guys! So karon guys, natasagdanan guys. Grabe ang kainit. Di mo bang makaduka ang kainit guys. Diyan ako pinalit. Ito sa ning kaulan kay natagtig pa ni Otto diri ba. Goto man. Mahasa. Lamay naman po dahil sa Jabra to ba ni wala abot 200. Nanang pulis diri sa tapat guys ay nasa gipasakay nga laki mga bidakto kun siguro nila oy. Marites. Marites lang. Na curious lang. Kinsa mo ka sa tagay say pampawala sa duka. Ang pulis ba duga sa pud mahawa oy. Hindi na ko mulakaw kung wala pulis. Pero ba conscious man tang na pulis oy. Na pulis sa tong tapat ba. Muli na ta guys kay mga taw na ta diri da. Abot na ta guys. Atas na ibot ang atong mga grocery. Grabe ang kainit. As in, ang inita. Pati ang aircon sa sagdanan ba kay init ang buga. Di masabot ang kainit. Makaload dyan, makaduka. Nagyaw-yaw sa kainit ba. Naglikramo. So atasan ning ibalik ang sagdanan guys, atasan ning i-park og tarong. Injabanan tamo kay haram nang ibutang na namang kustahan diri sa ibutang ramos atubangan. Indutas langit oy. Lami ka to tanaw ng langit guys no, tanawa. Oh, nindot oy. Nindot ka sa panganod pa oh. Step on, wake up, let it go, rise to the sun.
Step 2, you're so good, so full of you. Step 3, you grew hard out. Living life, every day, late at night, not okay. Wake up, and I'm ready, all I need is a better day. Fuck me, looking in the mirror, so foggy, but I'm never seeing clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want to save me. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, it'll be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes to suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool to